Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani, nginibingelele kuphi nakuphi la enibukele khona-ke. Makuthi-ke usuku lakho lokuqala uyithola-ke uhlangana nalo mbukiso, ngicela ungalenzi iphutha kusekhaya la, subscribe ku-channel, like ivideo ebese-ke uciphiza i-notification bell. Wenzelani? Wenzela ukuthi-ke uma ngifaka ivideo wena-ke bese-ke uthola i-notification, then ngokushesha bese uyangena kwivideo uyayibuka. Ziku-Trend TV siyaqinisekisa-ke ukuthi-ke sikulethela-ke lolo daba olusuke losematheni ngalolo suku. Ingane zakwethu njengamanje ngizokwenza ivideo ngihlale ngibe nesifiso sokuthi-ke ivideo ewulolu hlobo ngikwazi ukuthi-ke ngizoyethula la kunina. Ingane zakwethu ngiqale nje ngokubonga i-support eninginika yona since i-channel yaqala. I-channel-ke siyiqale last year early ngoFebruary. So njengamanje siku-26,400 subscribers. Lokho kukhulu kakhulu ngendlela eyisimanga. Abantu abaningi bayaye bestrugglishe ukuthi bafike kulesibalo sama-subscribers enginawo njengomnikazi weZiku-Trend TV. So lokho kwenzeke ngenxa yenu, okukhombisa khona ukuthi-ke i-channel niyayithokozela futhi-ke niyayithanda, futhi engikubongayo each and every video engiyipostayo abantu bayayilike, bayakhomenta. Akukho ngisho ivideo eyodwa engake ngayiposta la kwiZiku-Trend TV yangawathola ama-likes, yangawathola ama-comments. So ingane zakwethu ngiyabonga kakhulu ngesupport eninginika yona. So ingane zakwethu ngila engikhona kule video le ngizoshare nani ukuthi iZiku-Trend TV yenze malini kwinyanga ka-April. Engizokucacisa nje la ku-YouTube imali osuke uyenze ngenyanga yokuqala uyithola ngenyanga yesibili. Angazi noma ngizoyibeka ngendlela ezwakalayo yini, but imali let's say njengoba manje ku-April imali engizoyithola ngama-views engiwenze from umhla ka-1 April kwaze kwawushaya umhla ka-30 okanye umhla ka-31, leyo mali usuke uzoyithola ngenyanga elandelayo. Okusho ukuthi imali engizoyenza kule nyanga u-April ngiyoze ngiyithole ngomhla ka-23 May. Kanjalo nemali engizoyenza ngoMay ngiyoze ngiyithole ngomhla ka-23 June. So ingane zakwethu ngizonikhombisa ukuthi iZiku-Trend TV yenze malini ngenyanga ka-April njengoba-ke siku-May. Leyo mali ngizoyithola ngomhla ka-23 May. Ngenzelani na? Ngenzela ukuthi-ke mhlampe kube khona abantu mhlampe abazo-inspiresheka, mhlampe bakwazi ukuthi mhlampe nabo behambe ey'nyathelweni zami. Ingane zakwethu angikucacise, ku-YouTube ikhona imali, kuyaphileka ngo-YouTube, but kuyadependa ukuthi ukuyiphi i-niche, i-channel yakho ikhuluma ngani, ngabe abantu bayithanda yini i-content yakho. So ingane zakwethu njengamanje ngizokukhombisa ukuthi iZiku-Trend TV yenze malini ngenyanga ka-April. So ingane zakwethu ngizothatha ifoni yami iyona leyo engishutha ngayo. So ngizothi ukunyamalala kancane ngingene kwi-YouTube Analytics ngikukhombisa ukuthi iZiku-Trend TV yenze malini ngenyanga ka-April. Noma-ke kubuye kube nzima ingane zakwethu, angifuni ukuqamba amanga, isikhathi nginaso, angisebenzi, isikhathi sokwenza amavidiyo sikhona, but-ke into eyaye ingishaye mhlambe uma ukuthi ngithole imali encane kuyenzeka mhlambe ngicina sengistrugglisha nokuthenga idatha, uyabo. So mhlambe ngicine ngasakwazi ukuthi ngenze amavidiyo ngesimo sokuthi-ke idatha ngisuke ngingenalo ingane zakwethu. So kuyaye kube nzinyana kwezinye iy'khathi. So ingane zakwethu ngizothatha ifoni yami bese ngingena-ke ku-YouTube Analytics ngikukhombisa ukuthi iZiku-Trend TV yenze malini. So ngizoyithatha manje ifoni yami ngingene kuyona ngikukhombisa ukuthi iZiku-Trend TV yenze malini. Alright-ke ingane zakwethu, sengiphakathi-ke njengamanje ku-YouTube. Ifoni yami-ke ngiyenze yaba-landscape, ngiyi-rotate-ile yaba-landscape ngenzela ukuthi i-screen sibe sikhulu, sigcwale nje futhi le screen sale video ibuka njengamanje. So ingakho kube ngathi nje ku-half kanje, ngenzela ukuthi-ke into engikuvezela yona la icace. So sesiya-check-a-ke manje ukuthi iZiku-Trend TV yenze malini. Ngizongena lapha kwi-logo, naya lapha ilogo yeZiku-Trend TV ka-right, ngizoklikha kwi-logo. Mangiklikha kwi-logo then bese ngena ku-YouTube Studio. Kuzohamba-ke i-network ibe nokusishaya, kodwa-ke soyilinda ize ivume.
ize ivume, then bese kuyavela-ke i-channel dashboard. Kuyavela ukuthi nama-subscribers awu-26,483, ngithole a-1,232 ku-last 28 days. And bese yavela-ke futhi nemali iZibu Trend TV eyenze in last 28 days. But mina ngifuna ukubeka caca ukuthi from umhla ka-1 April kuya kumhla ka-31 April iZibu Trend TV yenze imali. Kungenzeka vele kube uwona lowa 1069 rand, but-ke ngizokwenza ngendlela yakhona. Ngizongena la kuphi nawa lama icon ala eceleni ka left wakho, nayi leya bar graph leya, ngizoklikha kuyona. Leya bar graph ke iyona eye channel analytics. Then right, ukuthola ke ukuthi from umhla ka-1 to umhla ka-31 April, ngizongena lapha ku 7 April to 4 May ngiyoshintsha ke mina ngingene lapha bese ngiciphiza u-April. Mangiciphiza u-April automatically kusho ukuthi from umhla ka-1 April kuya kumhla ka-30 okanye umhla ka-31 April. Then ngiciphize u-April. Then ke bese kuba ne-message ke laphana okuyiyona ebonakalayo, your hard work has paid off. Your channel got more subscriptions because your videos were great at convincing people to subscribe. I-message from YouTube ke le, just nje ukuthi nami banginike umdlandla, bayangincoma. Then bese yavela ke imali eyenziwe iZibu Trend TV from umhla ka-1 April to umhla ka-30 April. Nakho laphana kubhaliwe iZibu Trend TV yenze le mali ke ngo-April from umhla ka-1 kuya kumhla ka-30, 1,260 rand 93 cent. So inganza kwethu injalo nje indaba ngo-YouTube kuyaphileka. Ngithi nje ngihlale ngiwenze lama video cause ngiyazi ukuthi iningi elisendemeni ka-YouTube angazi noma ngizothi banomona okanye banesikhwele, i-most yabo ama-YouTubers esiwaziyo awalivezi noma awadisclose ama-incomes abo abawenza ngo-YouTube. So mina ngithe nje mina angithi ukuhluka ngikwazi ukuthi ama-subscribers noma ama-viewers ami ngikwazi ukuthi ngiwasherele le information ukuze nabo mhlambe mabegqugquzelekile bakwazi ukuthi baqale ama-channels abo bekwazi ukuthi baphile, cause kuyaphileka ngo-YouTube. Lo 1,260 ungawuthathaphi? Anguthathanga kumlungu, but bekuwukwenza amavidiyo nange-support yenu engakwazi ukuthi ngithole le mali. Remember ukuthi kunamanye ama-channels engiwaranayo eceleni nawo futhi anenye imali futhi engiyenzile, so kuyaphileka. But i-advice yami ukuthi mawusubona ukuthi u-YouTube wakho usuqalile uhamba kahle, ungalinge uyeke umsebenzi. Leyo nto mina ingishayile. Nganza kwethu ngicela ni-like i-video ni-subscribe kwi-channel, uphinde ucommente kwi-comment section. Ukhona u-WhatsApp number wami kofuna ulwazi oluthe thuthu, ngizomcathulisa ngokuthi u-YouTube uyiqala kanjani indlela ku-YouTube. Ayike nganza kwethu ngithembe ukuthi-ke nibonile ukuthi i-channel yenze malini ngenyanga ka-April. Ngithembe ukuthi kunabantu abazogqugquzeleka ba-inspiration-ke ukuthi nabo mhlambe bakwazi ukuthi-ke bayiqalele ama-channels abo benze imali. Engingakubonisa nje khona ukuthi ma ukuthi uyasebenza noma ngabe mhlambe uyayibona i-content yakho okanye uyawabona ama-video akho ukuthi ayabukwa, mhlambe ma ukuthi usuyiqalile i-YouTube channel siyasebenza, ungalinge uyeke umsebenzi. Ithathe i-content noma i-channel yakho as side hustling, ungayeki umsebenzi uthembele ku-YouTube. U-YouTube ngelinye ilanga uzongimangaza. Nami ngibonile kunala engeke ngalimala khona, kuney'khathi la uthola ukuthi i-channel yakho izovele ivalwe nje ukuthi yenze imali, uthola ukuthi isizathu abasisho. Ikhona into osuke uyenzile e-wrong, but bagabe ngokuthi abezukutshela ukuthi yiphi leyo nto e-wrong. Cabanga-ke usuyeke umsebenzi usuthembele ku-YouTube bese beyakuvala ku-YouTube, uthola ukuthi usuzosala dengwane, akusakwazi ukuthi kungene imali. So inganza kwethu engizokucacisa nje kwabafuna ukuthi bayivulele ama-YouTube channels abo, kulula kakhulu. Ukwenza nje i-content yakho nawe wazi ukuthi abantu bazoyithanda. Kumele ube nama-subscribers awu-1,000
uphinde ube nama-public watching hours awu-4,000. Lowo 4,000 hours oqhamukaphi na? Ngithi wena uzoyiposta ividiyo mhlambe ka-5 minutes, kube khona umuntu ozoyibuka u-5 minutes, kube khona umuntu ozoyibuka 2 minutes, kube khona umuntu ozoyibuka ama-second. So kuhlanganiswa leso sikhathi-ke sonke sokubuka kwamavidiyo wakho kuze kuphume-ke u-4,000 public watching hours. Lawo-ke ama-requirements ukuthi ukwazi ukuthi u-apply ku-YouTube ukuthi amavidiyo wakho ozowaposta-ke akwazi ukuthi-ke akwenzele imali. Ngenza kwethu ningakhohlwa ukulike ividiyo ne-subscribe ku-channel. Kwabafuna ulwazi oluthe thuthu, ikhona i-WhatsApp number yami ngizoyifaka kwi-description. Umuntu mhlambe osuke enesifiso sokuthi aqale i-channel yakhe, ngivulelekile nje ukuthi umuntu ngimsize. Ngivamile ukuthi ngibasize abanye, bakhona engingabasiza phambilini, bakhona-ke futhi-ke abahamba basala endleleni badikibala. Kodwa-ke nje ngivule izandla kofisayo ukuthi aqale i-channel, ngikhona ku-WhatsApp. Akangi-WhatsApp angitshele ukuthi i-content yakhe ime kanjani, then bese ngiyamlekelela ukuthi-ke akwazi ukuthi-ke naye abe mjojo. Ngenza kwethu asihlangabezane kwividiyo elandelayo.